Mali loži pod volti Pretorske palače v Kopru je od konca marca na ogled razstava Pokrajinskega arhiva Koper Statut Kopra iz leta 1423. Avtorici razstave sta Nada Čibej in Debora Hrogoznica. Razstavo smo pripravili v Pokrajinskem arhivu Koper ob praznovanju 600. obletnice potrditve Koprskega statuta. Torej, statut je uradni rojstni dan imel 8. marca letos, potrjen je bil pa 1423. leta. Srednjeveški statuti so urejali srednjeveško življenje, tako kot danes zakoni. Posegali so tako na področje civilnega prava, kazenske zakonodaje, kupoprodajnih pogodb in porok, urejanja obrti, prodaje na tržnici in podobno. Iz njih izhajajo tedanji družbeni odnosi. Statuti so temeljni pravni akt in so zelo pomembni za delovanje katerekoli družbe, mesta, države, tudi organizacije. To so, na tem temelji neko pravilno delovanje družbe. Zaradi upora Koprčanov proti beneški oblasti leta 1348 je bil Koprski statut ukinjen in ponovno uveden šele leta 1394. 8. marca 1423 ga je potrdil dož Tomazo Močenigo, vendar brez določil kazenskega prava. V statutu najdemo določbe, recimo organizacije uprave, kakšne pravice in obveznosti je imel župan, kako se je smel obnašati, kako je bila uprava organizirana, kaj so lahko počeli uradniki, na kakšen način so bili organizirani in kaj so delali. To je en del. Drugi del se nanaša čisto na civilno-pravne zadeve, recimo način porok, kdo je smel in na kakšen način se poročati, kako so izgledale plemiške poroke in kako so izgledale navadne poroke, katera je razlika bila med njimi. Neke nastavke tudi pomorskega prava najdemo v statutu. Recimo, kakšna odškodnina je bila, če se je ladja potopila za blago, ki je prevažala, v primeru, da je blago plutalo, ali pa da je potonilo, so bile različne določbe. To so recimo taki drobci, kaj vse se najde v statutu. Je pa res, da Koprski statut nima kazenskih določb, in to zato, ker se je v 14. letu uprl nad oblasti Benetkam in Benetke so ga kaznovale tudi na tak način, da so ukinile statut Kopra, ki so ga kasneje potem znova postavile, vendar brez kazenskih določb, ki so si vzele pravico odločati o tovrstnih zadevah in s tem dejansko imeti politični nadzor nad mestom, da ne bi prišlo komu na misel ponovno malo avtonomije povzdigniti. Danes poznamo dva rokopisa statuta iz leta 1423. Enega hrani Hrvaški državni arhiv na Reki, drugega pa Italijanski državni arhiv v Benetkah. Ene je ta, ki se hrani v Benetkah, oba sta iz istega leta. Ta, ki se hrani v Benetkah, je en od uradnih prepisov, ki je bil, za katerega je bila zahteva, da se hrani v zakristiji frančiškanov, kar pomeni, da je služil kot uradni dokument. Drugi, ki ga hrani Reka, pa je v resnici prepis, ki ga je naročila ena od plemiških družin za potrebe svojega poslovanja. Razstavo v Mali loži si lahko ogledate še do prihodnjega torka, do konca aprila pa si v prostorih Pokrajinskega arhiva Koper mogoče ogledati tudi sam statut Kopra, ki ga hrani Državni arhiv na Reki. V Ljubljani se vsak začetek decembra odvije eden najpomembnejših festivalov animiranega filma v širši regiji. Animateka se je tokrat odvila že 19. in v novi ediciji vključila tudi nov dogajalni prostor, prenovljeno cukrarno, v kateri smo lahko videli filme s pomočjo virtualne resničnosti. Kinoprojekcije se sicer odvijajo v Slovenski kinoteki in Kinodvoru, ki ju je rezidenčni umetnik iz Francije Boris Labbé že tradicionalno tudi malce predrugačil. Boris Labbé se je sicer rodil leta 1987. Za njegova dela je značilna hibridizacija, ki združuje uporabo tehnik digitalne gibljive slike s tehnikami značilnimi za animirani film. Ponavljanje, reprezentacija, kolaži, vzorci, metamorfoze, večno gibanje pa tudi nenehno citiranje umetnosti
umetnostne zgodovine, literature in filozofije so postali bistveni izvori njegovega audiovizualnega jezika. Okrasil je tudi dvorano Dijaškega doma Tabor, kjer je potekal strokovni program. Za nekaj splošnega uvida smo prosili programskega direktorja festivala. Animateka je letos 19, ni niti še 20, pa se mi zdi, da ste se od lani pravzaprav kar precej razširili. Govori se tudi, da je okoli 300 gostov letos tukaj. Ja, mogoče je bolj precizna številka 270, ampak pokapljajo še kakšni posamezniki, ki jih nismo pričakovali, tako da bi lahko res rekli, da je 300. Ja, in v bistvu, kako boš omejil festival, na katerega ljudje hočejo priti? Ljudje iz cele Evrope, študenti iz cele Evrope, šole pošiljajo študente na ekskurzijo iz Estonije, iz Hrvaške. Tako da ja, imamo problem. Problem se reče, imamo premalo kinematografov, čeprav imamo dva krasna in najbolj pomembna tako producenta festivala, Slovensko kinoteko in Kinodvor. Tako da res težko čakamo na Miniplex. In čakamo tudi mogoče na turizem Ljubljana, da se zgani pa ugotovi, da smo mi tudi pomembni, ker toliko in toliko nočitev v tem mestu med festivalom naredimo. To nam ni najbolj pomembno, ampak dejansko ni lahko tudi z proračunom festivala vsako leto slediti tem zadevam. Imamo problem, ker ne vemo, če bomo dobili razpis Ministrstva za javno upravo, ki naj bi nam dal sredstva, ki smo jih dobili v Evropi, torej matching funds, tako da bomo videli po festivalu, mogoče nas bo glava takrat bolela še malo bolj. Ja, verjetno vam pri tem zagotovo pripomorejo vsaj sredstva, ki ste uspeli pridobiti na velikem evropskem razpisu Medija. Bojo ta naslednje leto, ko bo velika jubilejna 20. edicija, tudi še vedno aktualna? Jaz upam in dejansko praktično je nora situacija, ker bi se moral že tako januarja ekipa producentke začeti ukvarjati z razpisi, s pridobivanjem več denarja. Medija nam je omogočila, da smo se povezali tudi v skupino in smo naredili v bistvu, imamo dvojno financiranje. Eno so vse aktivnosti, ki jih izvajamo skupaj z Animafestom iz Zagreba, z Animestom iz Romunije, z Fest Ančo iz Slovaške in z Anifilmom iz Češke. To so še dodatne aktivnosti, ki zahtevajo še več dela strani festivala, celo leto, ne samo med festivalom. In res upam, za 20 bi se pa res podobilo, da bi pridobili mogoče malo več sredstev, ampak mislim, da bo zelo težka, da mogoče bo 20. edicija spet nekako mogoče malo bolj bojevita in moramo sami ugotoviti, kako mogoče zmanjšati obseg, dokler ne dobimo Miniplexa v Ljubljani. Se lahko sploh omejite? Letos ste se na primer povezali z festivalom Annecy iz Francije, ki je eden od večjih festivalov tudi v svetovnem merilu. Posvetili ste pravzaprav Francozom kar cel dan. Na kakšen način še pravzaprav sodelujete s tem festivalom? Gre prvič za sodelovanje? Uradno prvič, vendar smo z Annecyjem povezani, tudi jaz osebno z njihovimi programskimi direktorji, redno hodimo na festival, pogovarjamo se in dogovarjamo in menimo. Smo bili pa prvi, ki smo se spomnili, da bi uporabili arhiv Senseja z 35 mm kopijami oziroma arhiv Annecyja, ki ga hrani Sensei v Parizu. In smo skupaj z arhivom Senseju sestavili program mejnikov francoske avtorske animacije. Mislim, ker je mene tudi samega začela boleti glava, ko sem ugotovil, da pripravljamo fokus na Francijo in kako se bomo tega lotili. In ravno v Annecyju sem se uspel zmeniti pač za to idejo in nekako smo z 8 programi različnih provenjenc francoskega izvora smo, se mi zdi, pokrili kar eno lepo sliko Francije in pač tudi ta primerjava potem med najbolj pomembno evropsko državo na področju animiranega filma in podhranjeno Slovenijo, vendar ker se res trudimo, da bi sledili trendom in vsaj filme prikazovali tiste, ki so pomembni. Meni je to super, ker tudi prvič so oni prišli sem, osebno selektorji, dva selektorja iz festivala in bojo verjetno tudi sami neko izkušnjo iz manjšega festivala pridobili. Se pa z njimi ne moramo primerjati, kajti imajo več kot 10 platen v mestu, imajo celo infrastrukturo tudi regionalno in mestno, ki jih podpira in v bistvu ogromno denarja, tako da dejansko smo mi palčki na tem področju. Pa sicer videli bomo lahko na primer klasike francoske animacije. Kaj še francoskega bomo lahko videli na festivalu? V bistvu zelo pomembna je tudi celovečerna klasika restaurirana, Divji planet Renéja Lalouja in Rolanda Toporja. Sicer smo že enkrat kazali pri nas v Kinodvoru pred mnogimi leti.
2 programa filmov za otroke. En je še posebej pomemben, ker prvič prikazujemo TV specialke. To so formati 25-minutni, ki so delani za televizijo, ampak doživljajo svojo renesanso v zadnjih letih, predvsem v Franciji, tudi v kinematografih. Prikazali smo program najboljših študentskih filmov iz šole La Poudrière, zgodovinski program. To je bilo tudi zelo zanimivo videti, kako so se razvijali od začetka pa do danes. In še 2 programa za odraslo občinstvo z naslovom What the fuck. To so pa programi, ki jih dela Annecy, z filmi, ki so nekako na meji oziroma provokativni, politično mogoče nekorektni. In en program je Sebastian Sperer sestavil samo iz francoskih filmov, kar je rekel, da mu je bilo tudi v čast in v veselje. Ste mogoče sicer v ta že tako bogat program, strokovni program Animateke vključili tudi sodelovanje Francije? To je bilo najtežje. V bistvu Unifrance je agencija v Franciji, ki se ukvarja s promocijo francoskega filma po svetu. Nam je tukaj pomagal Francoski inštitut v Sloveniji, sicer z omejenimi sredstvi, tako da neke velike debate nismo uspeli pripraviti, ampak več manjših debat in v bistvu masterklase producentov. Debata o TV specialkah je bila danes, tako da praktično smo nekako nismo vključili ene debate o francoski animaciji, kajti tudi bila prevelika in bi zahtevala cel dan Animateka Proja verjetno, ampak se mi zdi, smo zadostno osvetlili v bistvu nekaj situacij v Franciji, ki so pomembne. Mi imamo podpisano pogodbo med Republiko Francijo in Republiko Slovenijo o sodelovanju na področju kinematografije, podpisala je bivša ministrica Majda Širca in se na tem področju še nič ni zgodilo, tako da mogoče bomo morali tudi sami in recimo slovenski filmski avtorji, producenti, ne samo animiranega filma, v bistvu malo bolj zavihati rokave in poskušati s Francijo koproducirati. Sicer pa, če se malo dotaknemo še slovenske animacije, ker 3 slovenski ustvarjalci oziroma 3 filmi s slovenskimi ustvarjalci, eden je koprodukcija s Hrvaško, so letos tudi v tekmovalnem programu. V primerjavi s preostalimi leti poprej, je to uspeh ali znižanje števila? Jaz mislim, če en kakovosten film slovenski na leto, da je to že velik uspeh glede na sama pač sredstva, ki se podeljujejo, ampak kreativnost, ki v tem trenutku tukaj na tem prostoru z mladimi avtorji in avtoricami, predvsem z novimi producenti, ki se posvečajo animiranemu filmu, je na višku in dejansko res upamo, da bojo financerji to pogruntali ne samo simbolično s tako imenovanim 3. stebrom, kar naj animirani film bi danes predstavljal v Sloveniji financiranja, ampak z realnimi številkami. Rabimo tudi nacionalno televizijo, da pristopi malo bolj resno k zadevi in da začne tudi sama v bistvu z nekimi natečaji oziroma višati svoj prispevek finančni za produkcijo kvalitetnih avtorskih animiranih filmov. Ja, tudi Animateka je podprla 2 slovenska avtorja, režiserko in animatorko Leo Vučko in producenta Damira Grbanoviča z razstavo Legenda o Zlatorogu. Kdaj ste pravzaprav povabili Leo in Damirja k sodelovanju, glede na to, da je film pravzaprav šele pred kratkim prišel na festivale? Nismo nič rabili njiju vabiti, ona dva sta tako v bistvu odlična avtorja, ki se zavedata in skrbita v bistvu za promocijo filma, tako da sta sama pristopila in smo se na srečo uspeli zmeniti z galerijo Dlul, da so dali ta prostor. Tudi to ni lahka zadeva v Ljubljani, je pomanjkanje še vedno prostora galerijskega za razstave, s tem se srečujemo vsako leto. Tako da sem zelo vesel, da je prišlo tudi do te razstave, ampak Damir in Lea skoraj nista nič filmov pogledala na festivalu, ker pripravljate to razstavo, ki jo bosta postavila še zdaj v bistvu pred koncem festivala. Sicer mogoče, da se dotakneva še čisto na kratko novega sklopa, ki ste ga uvedli, kratki za odrasle. V bistvu to je sodelovanje z Annecyjem. Mi smo do zdaj imeli polnočne projekcije z erotičnimi filmi na nekaj edicijah in v bistvu sam ne sledim tako dobro temu področju, tako da bomo poskušali za naprej tudi za te nočne oziroma za odraslo občinstvo programe v sodelovanju z drugimi festivali pripravljati. Naslednje leto najverjetneje z Animestom iz Romunije, ki ima že standardno razvito to svojo v bistvu posebno projekcijo polnočno za odraslo občinstvo. Samo še zadnje vprašanje, verjamem, da ste danes precej zaposleni. Zanima pa me, animirane dokumentarce lahko ponovno spremljamo. Gre torej za program, ki se je v teh letih že dobro upeljal in verjetno tudi prijel med občinstvom? Zadnjih 10 let je ta trend samo v večanju. V bistvu iz moje strani sem temu trendu samo začel slediti in se odločil z leti, da je pač nekaj, kar je potrebno slediti. Že v prijavah dobimo ogromno animiranih dokumentarcev in
Mislim, da je to nekaj, kar je mogoče ravno zanimivo tudi za neko kinotečno občinstvo, da vidi, recimo, kako se ta dva žanra mešata in kaj se na tem področju dogaja. Upam, da se bo tudi čim več slovenskih avtoric in avtorjev s tem poprijelo. Vemo, da je Urška Žukić z Emily Pižar iz Francije torej naredila koprodukcijo s Francijo in v bistvu uporabila francosko animatorko za pripovedovanje svoje dokumentarne zgodbe oziroma adaptirane dokumentarne zgodbe. Tako da, ja, to področje je zelo zanimivo in v bistvu zahteva določen čas in prostor tudi na festivalu, da se pokaže. Kot je omenil že programski direktor festivala Animateka Igor Prasel, so se letos posvetili tudi animiranim filmom iz Francije, ki so nastali med letoma 1892 in 1945. Uvodni govor k programoma Bonjour Animateka 1 in 2 je odvodil kar predstavnik francoskega centra za kinematografe in animacijo. Čeprav so na Animateki v fokusu predvsem novi filmi, se torej najde tudi kar nekaj zakladov iz arhiva, ki si jih lahko ogledujemo kar s filmskega traku. So we start with Allego March Warpo and made by Paul de Roubaix in 1962. In fact, this film hasn't been done as an animation film. It's a time-lapse film, so it's an animation technique. But this film hasn't been presented in any competition, you know, it was just an experimental film for fun, and it's you cross Paris by night, and it's very, very amazing, you will see that, and I love shows this film, and it has been discovered, I've seen it, screened it in Annecy, and many people loved it. Actually, you're working to discover hidden gems from the archives that are not screened for a long time, right? Yeah. It's because no prints were available, so we make a scan from the original negative to make this film available now, and it's only since 3 or 4 years. But this film is, for me, is very important, even in the history of French animation. It's a rediscovered film. The second one, The Nose, made by the pin screen technique by Alexeyev and Claire Parker. I'm very happy and proud to present this film here today because this is the first world premiere, because we've done a new restoration of this film and this is the first time that it's been screened here. So we'll discover this adaptation from Gogol, You might maybe know this film already. Well, I've already seen this film, but I think you haven't seen it like this, because we made a 4K restoration and the images and the sound are very good. Filme v obeh kinematografih vedno pospremijo tudi razstave. Poleg razstave Lee Vučko, ki je predstavila razvoj svojega animiranega filma Legenda o Zlatorogu v galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana in XR razstave v Cukrarni o navidezni resničnosti, sta pred dvore kinodvoran krasili še razstava oblikovanja likov v animacijah in priprave na njihovo animacijo v kinoteki in razstava rezidenčnega umetnika v Kinodvoru. Sicer pa smo lahko med gosti videli kar nekaj povratnikov, ki se na Animateko z novimi filmi vračajo tudi že več let. Drugič se je festivala udeležila tudi Signe Baumane. Zdaj pa je to njen nov film, ki se imenuje Moja romanca z zakonom. Jaz o filmu ne bom prav preveč govorila, zato ker se nam bo po filmu avtorica pridružila preko Zooma, tako da vas lepo vabim, da ostanete na pogovoru. Tudi zato, ker se nam bo avtorica pridružila pravzaprav iz New Yorka ob 6. zjutraj, tako da bo vesela enega dinamičnega pogovora s kakšnimi vašimi vprašanji. So let's just start with the questions. You did Rocks in My Pocket in 2014, and when did you start working on this second film, and what was perhaps the initial inspiration for this film? I started to work on this film, I started writing the script for it in September 2015. So it was a long, long time ago. It took a long time to get the film done.
The inspiration for the film was I thought that my second marriage to a Swedish animator, Lasse Persson, was quite amazing and dramatic story. And I thought, it merited some kind of cinematic approach, it was very, dramatic story. So I started writing it, started writing notes in the summer of 2015. And very soon I realized that it's not really the story that I really wanted to tell. I wanted to examine a little bit more why did we want to marry? Like, what was the urge to marry? And also, what destroyed the marriage? What destroyed the marriage? And then I had to look into, why do we fall in love? And, but love is so connected to the concept of gender, because we always talk about love as the kind of between man and a woman, but what is love, And so I kind of wanted to examine everything to the bottom of it and to get to the objective truth of it, and that's why suddenly biology appeared in a screenplay, and also the singing sirens, the sirens that lure us into concepts, like obedience for the concepts. At what point did you knew that you will include, as you mentioned, singing, which is was kind of surprising for me at first, and also these biology, very scientific intermezzos, and how much research did you have to do for this second part, these biological, explanations, basically? The moment when I realized that the story of my second marriage is gonna be, the story is not gonna be just about my second marriage. And so then, the moment I started writing the script, for real, in September, I wrote kind of an outline in the beginning of what I wanted the story to be, and biology was part of it, and also the singing characters were part of it, because for me, you cannot tell the story of love without telling how societal forces, how society shapes your perception of what is love. And I feel that the songs that we hear on radio, we hear on TV, they really influence the way how they shape what we're going to expect from love, and how they're going to shape our relationships. And so I felt that how do you represent societal forces? How do you represent those forces that make you internalize societal pressures? And I thought the songs, they're so sexy, they're so beautiful, they're so alluring. Pokukajmo za konec še v dvorano Dijaškega doma na Taboru, kjer se je odvijal strokovni program. V nedeljo je tam o svojem vstopu v ustvarjanje virtualne resničnosti predaval Uri Kranot. What I wanted to do is to create this feeling of what does it mean to be displaced and foreign, especially for people who never experienced something like this. I don't know what is your story, but I would assume that most of you have not experienced something like that. And when the film came out, it was relatively successful. No, it was successful, yes. But we felt that it doesn't take the audience to that specific feeling, where they're just, they see the story of these two animated characters, and and this is where the thoughts of doing something that's more immersive came out. Not VR, it was too early at the time, I have no idea what it means, but we collaborated with theater, a sensorial theater, which means that it's a theater that activates the audience, and we've created the HoloLens experience the year after the film came out. What we've done is we took away the characters, we've created a space, a theatrical space with projections of the pieces from the film, versus the environments and situations without characters. And then we made a space for 20 people at a time, I think, to go in and become the characters in the scenery. And we made these masks. I'll just play a little bit while I speak. So you dress them up and prepare them, and then they are thrown into this arena of projection.
they can't really recognize each other. They all look the same, at least there's like a female and male figure. And they don't know what to do, but the projections, there's instructions on the wall, and it's very weird and alienating. And that was the point. Kako se bo Animateka presegla za svojo 20. edicijo v letu 2023, še ne vemo. A glede na nenehne novitete, si lahko tudi prihodnjič obetamo kaj inovativnega.